اف دمو همی دمن و باش بخیر هاتن خلک کنویا برنامه میوان و مجار میا ایرو او باندورا ایرشا امریکا بریتانیا و فرانسا لسود ایرشا هفبشا امریکا بریتانیا و فرانسا دجی حکومت سوریه گلک ریاکسیون در خستن هوله جالی جمارک مزنا حکومت جهانی و خلکین وان و ده دمکی دا کو گلکان پشتگیری ایریشه کر هن هوالبند و آلیگل رژیم سوری او شرمزار کرو وک کریارک دجی یاسیا ناونتوی آنی زمان پیوستیا و ایریشه چبو چه آرمانج بیک آنین باندورا و چاوای لسر پروسیا چارەسەریya سیاسیا شر سوریه استراتژیا وان ولاتین ایریشکر و به تایبەتی امریکا جبو سوریه چیه ام وان پرسانو هن پرسندن لگل هر دو میوانین خو ارنی اودینو و کمال سیدو گوتو بیش دکن لبره ام لوی راپورته تماشا کن وینن ستالایت آرمانجن هیرشن موشکان جبری و پشتی هیرشان نشان دادن بنگه لکولینا لنزیکی دمشق و آواهی و انبارین چک کیمیاوی پنتاگون ویدیو انتقاندنا موشکان جدریای وشاندن ولداخویانیه که دا وزارت براوانیا امریکا هرج به سرکفتی ناف کرن. ام پشت راستین کوشیان سوریه و بکار آنینا چکن کیمیایی با آوائه که بر بچاف هاتین لاواز کرن. سروک امریکا دونالد ترامپ براوانی جبریارا پیکینانا هیرشان بسر سوریه بریا تویتر کرو گوت ارگ بجه بو. روسیا حوالبندا سرکی رژیم سوریه هیرشا هفبش بزیدگاوی بسر قانون نفنتوی ناف کر و بریا جواک اولکاریه حول دا وی بریاره پسند بکد. بالیوز روسیا لنتوین ایگرتی ناراضی بونا موسکو لسر هیرشا بریتانی و فرانسی و امریکی دیار کرد. ام داخوازا راگرتنا دم و دستیا دژمنکاریه و ڕێگریە بکارئینانە نەقانونیە هێزێ لە پێش ڕۆژێ دکن. لروجا شنبه تیمکا لیکولرین رخستیا نهلان چک کیمیاوی گهشت دمشق بو لیکولین لسر جه بکار اینانا چک کیمیاوی لدوما بالیوز روسیا رخنه لپیک اینانا هیرشه گرد جبری در کفتنا انجامن لیکولینه تو دخوازی کاروبارên nefneteviyî birêve bî ev têkdana karên nefneteviyî ye ev ne têkdaneka biçik e em behsê hêzên navokiyên mezin dikin. بالیوز امریکا لنتوین اگرتی بزارا وکا تند براوانی جبریارا سی آلی یا انجامدانا هیرشا کر و بکردار کار روا و گنجا و ناف کر و آماده یا خوب بکردارن دی دیار کر اگر سوریه بخوازد وان تاقی بکتوه. بسرکفتن مدرب لجرگی پروژه چک کیمیایی سوریا دا. جبر وان پنگاوان ام پشراستن برنامه چک ناوکی سوریا جکار کفت. ام آمادنه بردوامی بدنه گواشه لسر رژیم سوریه اگر او رژیم بخوازد ویانامه تعقیب کد. روسیا رجده لسر ریک نکفتنا کردار امریکا و فرانسا و بریتانیا لگور بلگناما نتوین ایگرتی و قانون نف نتوی لبالیوز فرانسا اف بوچونه رد کرد. از دخوازم بینم بیراوه گو اف بلگنامه نهاتیه پیک آنین جبو پارستنا توان باران. سروک وزیر بریتانیا تریزا می دبیجتن پشگیری روسیا بو رژیم سوریه و بکار اینانا ماف ویتوی بو لیکولینکا سربخو چه در فتش بری کردار کالشکری بو منهلا. وزیر دروی بریتانیا دبیجتن دوی ام لبجارن دی بگرین اگر چک کیمیاوی جارکادی هاتا بکار آنین. Well, the most important point is that this has been a successful. خالا پر گرینگ اوا اف ارکسر کتیبو و ما بهفرا دگل هفارین خوین امریکیو فرانسی کار کرد مشیانن بکار اینانا چکی کیمیاوی لاواز کرن و دوی عمل بجارن دی بگرن اگر اوه دوباره با. اوه جارا دویه امریکا لسر بکار اینانا چکی کیمیاوی هرشان دیجی حکومت سوریه پیکت اینه. کوشارزا باور دکن اگر اوه برسبکا سنوردار بتن آیا استراتیجیا امریکا و حوال بنده و لکیوه. بو برنامه مهوان و مجار خالد فتاح. اف استراتیجیا ندیارا که روشا سوریه هر دچه آلوستر دکه بوجه کی ندیار ددبه جبو گفتگو کرنا ایریشا بسرکردایتی امریکا دیجی سوریه و کارودانا و ام به خیراتنا دو میوانان دکن که بریا سکایب مرانه دکتر کمال سیدو ریوبر نویسینگه ها روجلاتا ناوینا گلین دبن گفیدا که جه آلمانیا بمرایه دمات باش دکتر کمالو هروها جنرال ارنی اودینو جنرال امریکی خاننشین که جه ورژ ولایت فلوریدا بمرایه
دما و هردوان جی جارکردن باشتر رێزدار ئودینۆ ئەز پرسەخۆی یەکەم ژی جەمتە دەست پێ بکەم لە گۆر خوێندنا تە پێویستیە vê êrişê çi bû؟ هەر حال حتا ev pirsgirêk çarser dibe ez diçim cem rêzdar Kemal Sîdo Diktor Kemal ez werim cem te ji aliyê Sûrî ve ev êrişî çawa hate xwendin yani ji aliyê em bijin navxweyê Sûrî ve çawa hate xwendin li ser asta em bibêjin êrişan û sûdeya ku êrişan li Sûriyê kirî an na helbet yani bo rêxistina me rêxistina piştgiriya gelên jêr gefê ji bo me du meseleyên giring li Sûrî hene yek ku ew tawanên şer ku li Sûriyê tên kirin li dijî xelkê sivîl taybetî bi çekên kîmyawî ew tawanbar ew bê ceza nemînin bê siza nemînin ev giring e ji ber ku wexta çekên kîmyawî bên bikar anîn û ew kesên ku vê çekan bikartînin neyên sizadan wê li gelek deverên dunyayê ev kar bê berdewam kirin loma giring e ku tawanbarên şer bên siza kirin ev yek ya diduwa ji bo me li Sûriyê giring e ka qedera çarenûsa xelkê Sûriyê taybetî kemîneyên olî û neteweyî wekî Kurd, Asûrî, Suryanî, Kildanî, Xristiyan, Ermenî, Durzî, İsmaîlî ka çawan e ji ber ku rikeberiya Sûriyê ewa ku ji aliyê Tirkiye ve tê destekirin her wiha Saûdî Erebistanê heta hedekî Amerîka jî piştgiriya wan dike ew dixwazin kemîneyên olî û neteweyî li Sûriyê qir bikin azadiya olî nemîne dixwazin dewleta şerîetê çê bikin siyaseta Amerîka di vê alî da tevliheviyek heye yani mesajên ku hikûmeta Amerîka taybetî birêz Trump bi tweetên xwe dişîne sibê tiştekî dinivîsîne êvarî tiştekî din dinivîsîne ev tevliheviyê li cem xelkê Sûriyê dirûj dike ev tevliheviyê li cem peyman hevalbendên Amerîka taybetî li cem Kurdan dirûj dike xelkê Sûriyê nizane Amerîka çi dixwaze projeya Amerîka çi ye di Sûriyê da Amerîka wê hêza xwe bihêle wê vekêşe yani tevliheviyeke mezin heye ji bo xelkê Sûriyê ya giring ew e ku projeyeke Amerîka hebe ku Amerîka ji xelkê re bêje projeya me li Sûriyê ev e ji ber ku aliyê din Rusya, İran, Hezbollah projeya wan diyar e ew dixwazin piştgiriya diktatorî bikin. Belê Diktor Zelal bû ez carî din herim cem General Odîno General Odîno yani Diktor Kemal dibêje û gelek jî hevrayana li gel wî ku di demekê de xelkê Sûriyê tê kuştin Amerîka tenê wekti bê êrişên kîmawî ceza dike rejîma Sûrî ceza dike li ser êrişên kîmawî baş e ew dibêje stratejiyeke Amerîkî nîne xwendina te divê derbarê de çi ye Amerîka û wekti bê rêveberiya Trump çi proje çi stratejî ji bo Amerîka hene yan jî pêşbîn hene بله وکی همی استراتیجیین باش او ببردوامی لگور پیشکتنا روشی پیش دکوه و ریاکسیونا دده. ده سال 21 دا دیار استراتیجی لیمکرتن کو گله گریدان هنه و استراتیجی نوک نقشالک وریه و لسر رفکه بمینه. بله او دمینه چالاکدار و دگونجه لگل گف و برجواندیان و لگل گوهرتنا اوینداوی. جبو خالاته با آواکی تایبت از باورم ریوبرید و درباره دا زلاله و او لورن جبو تکبرنا داعش لی از هر وها باورم کو ام دست پیک استراتیجیه که دبینن کو لدجی سردریا ایرانی راوسته. از نه آگهدارم اگر سروک اف یک با آواکی دست نشانکری را گهاندیه. لی از دخوازم وی یکی بیجم اخفنا دکتور کمال کو دبیجه ترامپ بیانی تشتکی دبیجه و پشتی نیورو تشتکی دن دبیجه اف جبو من تشتکی باشه. او دهیله کو رکبرین ما نزانبن ام چدکن و استراتیجیا ما دیل سر ارده بیتناس کرن. بریدمک سروک امریکا دونالد ترامپ گوته بو که هزین خواه جی سوریه بکشینه و ایرو جی هاتو بو راگاندن که سروک فرانسا او ترامپ رازی کرده بو که او هزین خواه نکشینه اگر وها با یعنی امریکا به هزا خواه
چما لدو پروژه کا یان جی نرینه کا ولاته کی اوروپی د چه د دمه کې دا کوان بخوا هز لسر عرده هنه و نکار شکی سر عرده بکن. Yeah, well, I recognize that that's a criticism, but I do think. بله استدیگهم کو افرخ نه که لی از باورم کو استراتژی امریکا بالد ده سر تک برنا داعشه وک من بره گود هن نیشانا گوهرتنه هنه لعالی راوستانا لدجی ایرانه جبر کو جدما وکشینا هزین امریکا جه عراق سال 2011 د سردما اوباما دا ام دبینن ایران وکه هزه که دسلادار لحریمی تفدگره اف دیاره نها ایران 6 ساده جه آخا عراق کنترول دکه و نافچهین بفره جه حریما کردستانه ایران حزه یک و دریج ببه حتی دریاسپی و دیگه حزب الله و هوالبند طهران للبنانه اف لدجی برجواندین مروواهین خلکیه بله باشه از بچم جم دکتر کمال جرگدین دکتر کمال یعنی ام دزانن خلک سوریه بگشتی و خلک کرد بخوشی هنکی دابش بون هیا دنرینا دا درباره و ایریشه دا نتنه وها هنک پارتیان کردی بیانامه درخستن که وان ایریشان شرمزار دکن اره اف ایریش گشتنه و آسته که وقت به خلک سوری بگشتی و یک کرجی دابش بکن وقت به آلیه و سیاسی ده كاك صالح راست نبونا استراتيجية أمريكا د مسألة سوريا دا وسا كريكو همو خلق سوريا دا بش ببي يانجي باوريا وان بأمريكا براستي از عاشكرت بيجم باوريا خلق سوريا بگشتي باوريا كردان باوريا عربان باوريا قالك آلية در بأمريكا هدي بهز دبا جبركو أمريكا دبينا أمريكا شو دخوازه أمريكا دبيجا ام دخوازن شر داعش بکن ام دخوازن باندورا ایران لحریم کم بکن لیل پیش چاوی امریکا ایران و ترکیه بهدرا کار دکن او هیزن کو امریکا دخوازه وان ضعیف بکه ایران و داعش فیدش به مسئله دبینن ام دزانن کو ترکیه شر داعش ناکه تایبتی شر وان کسا دکه ین کو شر داعش دکن شر و عفرین داگیر کرن هريمك استراتيجيك بجبو كردا برازي بنا إيراني باليكاريا إيراني دعيني وقت دا ما ترسيها يكو أو هريم النهاد بندستي كردان دانا بندستي هيزن سوريا ديمقراطيك دانا لآلية دني فراتي إيران ريشي سوان بكا وقتا كرد فيا كي دبينن باوريا كردان بأمريكا كيم دبا كرد ترسن دبيجن أمريكا ودفجمة بردا أمريكا قالك جاران دوستين خوا لهريم هشتنا وخاطر جوان خواستی و قدر آوان تدید ندیار مای عالم ده ترسا کو امریکا سر کردان جولو بکا لآلین ده جولو بکا لوما خلق بیوی دبا لوما هن پارتین کردان و خلق کرد جولو بجن دبا یا باشتر اوه کو ام روسیا را کار بکن کو ام رژیم رجی کار بکن جبر کو امریکا پشگریا مناکا امریکا مبتنه دهیلا افجی دوی خلق امریکا زانبه حکومت امریکا زانبه وقتا کو پشگریا خلقینا که و نکارم پلان خواه لسوریه بجبینا پلان ویجی ضعیف کرنا ایرانیه و تک برنا داعشیه بله باشه جنرال اودینو یعنی اگر ام بدن برچوان کو آرمانجن امریکا لسوریه یک جه تک برنا داعشیه یک جه وقت به چافدیریه خالکا دامزراندنا خالکا چافدیریه جبو چالاکین ایران لحرمه و یا دنجی یک جی آرمانجی وانجی کو او پشتراس بکن کو چکن کیماوی پیک نه یعنی بکار نه انجاره کدن لسوریه جبر کو ده 2013 دا سوریه سوز دابو کو چکن خوی کیماوی همی رادستی جواکا ناو نتوی بکه بنارینا تا اف ایریش تا کیجان آسته آرمانجن دن یعنی چا ایران و یا داعش پیکتینه یعنی جبلی ام ببیجن تک برنا پروگرام سوریا ناوکی I mean, I note that the United States destroyed 3 targets. ازانم کو امریکا سه آرمانج هلو شاندن با آواکی راست راز گریدایی بکار آنینا کلورینه و رنگ سارینه جی. افتشتکی گرنگه و از گومان دکم هر چندی ریبریا امریکا دبیجه اف ایرشتن بوجاره که راستی اوه کو امریکا ده آماده باشه دایه کو جولو زیده تر بچه اگر کیمیاوی جاره کردن بیتب کار آنین.
Ez dixwazim bînim ziman ku îsal salvegera sihemîn ya cînosayda Enfalê ye li Iraqê li dijî herêma Kurdî. Kurdên Bakurê Iraqê wê demê gêmanî 48 rengya 6 êrişên kîmyawî dijî sivîlan bûn û bêguman mezintirîn êrişa kîmyawî di dîrokê de ewa li Helepçe bû. 5000 Kurdên bêgune bi awakî diltezîn û trajîdî mirin. Ev gunekariyeka dijî mirovayî ye û bikaranîna çekên kîmyawî hefteya aborî ew jî gunekariyeka dijî mirovahiyê bû. Ji bilî Amerîka, Fransa û Brîtanya kesekî li bingehên wiha nexist û em amade ne careke din bikin. Belê Rêzdar Udîno li gelek çavdêr dibêjin yanî bikarayîna çekên kêmawî ne tenê dijî mirovahiyê ne gelek kiryarên din dijî mirovahiyê hene û li Sûriyê mînak gelekên yanî rejîma Sûriyê bi sed hezaran xelk berê kuştiye yanî çima ji bo kuştina çel kesî ev êriş dibin di demekê de ku stratejiyeke berbiçav di derbarê Sûriyê bigiştînîne ku bi sed hezaran hatine kuştin. Baş Amerîka li Bakurê Sûriya operasyona li gel hêzên Sûriya Demokrat bi rê vebir. Îro Daeş bi temamî têk neçûye li nav axa Sûriyê. Lê kêm bûye. Lê ez bi berdewamî dibêjim evî serokî evê rêveberiya stratejiyek daniye ji bo têkbirina Daişê û ez bawer dikim ku ew ê bêtirî wilo be û dê li beramber karîgeriya Îranê û her wiha Rûsya raweste. Her stratejiyek ku her welatekî lêxwedî derdikeve pêwîst e berjewendî û ewlekariya wî welatî bide pêş. Berjewendiya mirovahî tiştekî zor giring e. Lê divê em her wiha armanca dawiya vê yekê bidin berçavan û di vê rewşê em behsa berjewendiyên Amerîka bikin. Me kes hene vê yekê dikin û dê dem diyar bike ku ev stratejî li ser erdê pêş dikeve. Belê her hal ez ê cardin vegerim te cemte general divê biçim navberekê û pişra bêm cem Diktor Kemal jî pirsekê ji wî bikim bînerên hêja piştî vê navbereyê em vedigerin. Thank you. بله ام بردوام گوتو بشکرنا ایریشا امریکا بریتانیا و فرانسا لسوریه دکتور کمال یعنی تشتک دیوادره درباره رخنه یک لدیجی المانیا دبه او جی کتب خال وداره المانیا دبجه حکومت المانیا کو آلیکاریا پنابری سوری به 100,000 کر ایرو دو ایریشه دا نبش داره هنک رخنه لالمانیا دبن المانیا جی هنکی وان رخنیان رد که یعنی هلوست المانیا درباره و ایریشه دا چاوا دخوینی ألمانيا برانيا ألمانيا يعني خلق ألمانيا سياسة إدارية ترامب نرازينها حتى تشتكي كو ترامب دكي برانيا خلق ألمانيا ناخذن كو حكومة ألمانيا باشداري وان كاران بي دباوريا مدى حكومة ألمانيا بريز ميركل دخست كو بشكريا أمريكا بك لوقت ديت كو برانيا خلق أمريكا سياسة ترامب نرازية نزانن كو ترامب چه خازش بركو کنسپت ترامپ تنه کنسپت آلمانیا جتنه لوما پرانیا خلق آلمانیا و یکی نخوازد خوازم تدی برز جنرال جی تشتک گوت بری 30 سالی تاوان حلب چه بو دوی دمه دا جی هلوست امریکا نه هلوست که باش بو ایرشا کول سر حلب چه بو ید مها آداره دا چه بو پشتی چند مها امریکا راضی بو که عراق وقت تاوان بار بناو بکه ما ای سال راپورتک آماده کرد ما قلت رابورت آمد بناوه بری 30 سالا بغازه نهاجی بچکن لیوپارد دو بفروکین F-16 کردا دکشتن چوا بری 30 سالی کرد بغازه دکشتن نهاجی کردان لعفرینه بپانسرین لیوپارد دو و بفروکین F-16 دکوشن دخوازم چیه؟ از خوازم چه بیجم؟ یعنی سیاست روش آوا برانبری هرمه نه سیاست زلال باشه دکتور کمال افخال زلال بو از خازم پرسه کدی دوی درباره دا بکم کو و ایریشه هنک چافدر دبیجن نه هنک چافدر دبیجن فرانسا سرزمانی سروک فرانسا ماکرون گوتیه کو و ایریشه رنگ ناکوکی خست ناوینا ترکیه و آلمان روسیا دوی درباره دا خوندنا دوی درباره دا چاوای دبیرو باوریام دا پیوسته هم ایران و هم ترکیه
جه سوریه به دور کردن یعنی وقت امریکا دبیجه ام دخوازن باندورا ایران سوریه کم بکن راسته پرانیا خلک سوریه جوه که دخوازن که ایران باندورا و نمینش برکو ایران پشگیری رژیم دیکتاتوری دکه لی رژیم اردوغان مترسی رژیم اردوغان نکم ترجیح ایران برکو او تندرین کو کل سوریه شر خلکی دکن شر کردان شر خرسیان دکن آلیکاری ترکیه وردگرن دوی هر دو دولت هم ترکیه و هم جی ایران به باندور بمینن از نابجم بلا جی سوریه ایریش ترکیه بکن یعنی ایریش ایرانی بکن نه لی دوی باندور هر دو ولاتان کم ببا وقتا باندور هر دو ولاتان کم ببا و بالانس چی ببا و وقتی امکان هیا کو رژیم جی بگوهارتن و سوریه که نو آوا هر حال دکتور کمال نتنه وها هنک هیزن جهانی و سریوان ده امریکا ده بجه ده باندورا روسیا جی لسوریه که ببن نتنه ترکیه و ایران ده درباره ده از بشم جنب جنرال اودینو رزدار اودینو سیاست امریکا یا نافخوایی امدزانن نهاد ناکوکید ناوینا کوماریان و دموکراتان ده هیه گلو به چه شوی پیوندیا و ایریشه به وان ناکوکین سر وقت بیر ریوبریا ترامپ و یعنی ناکوکی نافخویین امریکا هیه؟ نه از باور ناکم که سیاست نافخویی و گفتگوی لناو امریکا چه باندور لسر بجار سیاسی و کریار سروک هبه. وی اف بریال لگل جوات اولکاریان اجتماعی و دستلات دن این سرکرداتیان اجتماعی گوتو بیش کرد. اف بریاراوی بو، اف کریاراوی بو، اف سیاستاوی بو. و ده بردوام با ده کریارن کو او ده برجواندی امریکا و حوالمندن مداد بینه. لهناك دبيجن يعني اف ايريشا لسوريا كو امزانن روسيا بتندل الدجويه هناكي ترامب دخوازه وشره او وقت بين ليكولين انكو درباره دستي وردان روسيا ده هلمتا هل بجارتنا دا كو تدا سروك ترامب سروكاتي ورغرت هيا destroying the means to deliver chemical weapons. نه الظانم گله کس وها دبیجن لی افیاک جراستی دوره هلوشاندنا آلاوین بکارانینا چکین کیمیاوی دجی سویلان چه پیوندیل گل وکولین روسیا نینه از دخوازم تشتکی بیجم لیستکا روسیا لسوریه لسر آستا چکان و هیزه اشکره و وک میناک هبونا هیزن وان لهره مع عفرینه ریاتنه یاکو ترکیه کاری بو درباس عفرینه با او بو اریکرنا هفرزیا روسیا شر نبون کو ترکیه تشتکی کری بکه بتایبتی اگر ام بدن برچاوان کو روسان موشکن دجی بالافرن اس 400 لباشور لازقیه دانینا وان نافچه اکا به درجه 400 کیلومتران هیا روسیان ترکیه در باز کرن و پشت روان لگور گلک راپورتان کوریدور کی وکر جبو شروان یپگیج جهندن وکه دیر زور بچن عفرینه و لدجی ترکیه راوستن روسیا دخوازه سقامگیری لعفرینه و جهندن تگ ببه آرمانجا روسان اوکو امریکا جهوال بند نوی دورخه و برجواندی نوی لهره مبداوی بینه باشه رزدار اودینو یعنی اگر وابه یعنی تجي لقل ترامب اريدكي لقول بكار ايناويه ترما كو غوت ارك بيكات يعني بانجليزي غوتن ميشن اكومبليشد يعني اوي راست او اريشا ارمانجن خو بيك اني بنريناتن from a military perspective دوی افزلال به جالی لشکری و آرمانچ هبون اف سی آرمانچ هاتن هلوشاندن اف نایه واتیا کودی آرمانجندن صبروج نبن اس وک کمانداره کی بری لسر عرده دما اس آرمانجن خودس نشان دکم وان به تمامی پیک دینم او تی واتیا کو ارک پیک هات و از آماده مجبو ارکن صبروجه اف نها خالا سرکیه و ام جبو صبروجه جی آماده نه That's the case now. We're ready for future missions. بله دکتر کمال بکورتی از پرسکه اگر تو برسوان بکورتی بدی تدبیجی ارمانجن و ایریشه به تمامی پیکاتن اگر تو بکورتی برسوان بدی از نظانم بتلی کورین لو داره نکری دو عالی هنه یک دبیجه پیکاتی ایدی به پیک نادی جبو من دوی شر سوریه راوسته چارەسەریە کە ئاشتیانە بێدیتن خەڵکی سووریە گەلێکی وەستیایە. بله سپاسیا و دیکم دیگن داویا دما برنامه خواه دکتور کمال سیدو ریوبر کوملا گفن دبن نویسنگه رجلات ناوینا کوملا گلند بن گفیدت ش آلمانیا بمرابوی و جنرال امریکی خانه نشین
ارني اودينو تج ولايتها فلوريدا بمربي جالك سباس شبو بشتربونا و بينر هجال الفرام دجن داوية في خلكية تاجارة بمين دناف خير وخوشية ده